nkakubona k'inzozi zabaye mpamo, ndebe mu maso yawe nkabona urukundo wanje. Imana yatuyoboye kugeza kuri uyu munsi, none dore turi hano dusezerana iteka. Ndagukunda si amagambo gusa, ni umutima wanje wose guhaye. Ndagukunda kuba uyu munsi nzaba uwawe, nawe ube uwanje. Wanyeretse ko urukundo ari rwiza, wanyeretse ko nakwizera mu bishimo no mu bihe bikomeye. Nzahora ndi iruhande rwawe. Uyu munsi ndasezeranya ko ntazagusiga wenyine, niyo imvura yaza n'izuba rikaba, nzagukunda uko uri. Ndagukunda mukunzi wanje, ndagukunda n'umutima wanje wose. Uyu munsi ndaguhitamo, ejo nzongera nkuguhitemo. Ndagukunda mugabo wanje, uri igisubizo cy'isengesho ryanje. Kuba uyu munsi kugeza iteka, nzaba uwawe. Ndagukunda. Nzi ko ubuzima butazahora bworoshe, ariko nzagufata ukuboko, tuzaseka turire dutsinde igeragezo, kuko urukundo rwacu ruzaduhuza. Iyo ndebye impeta iri ku rutoki, ntekereza ku masezerano twagize. Nta wundi nashaka mu buzima bwanje, ni wowe gusa umutima wanje wahisemo. Mbere isi yose yahinduka, wowe sinzaguhinduraho. Ni n'imyaka iduhindura, urukundo rwanje ruzagumaho. Uyu munsi imbere y'Imana n'abantu, ndavuga nti ndagukunda, kandi nzabivuga buri gitondo kugeza umusatsi wacu ubaye umweru. Ndagukunda mukunzi wanje, ndagukunda n'umutima wanje wose. Uyu munsi ndaguhitamo, ejo nzongera nkuguhitemo. Ndagukunda mugabo wanje, uri igisubizo cy'isengesho yanjye. Uba uyu munsi kugeza iteka, nzaba uwawe. Ndagukunda. Ndagukunda uyu munsi, ejo n'iteka ryose. Wowe ni wowe, ndagukunda.